magburublig kita. Parahan naton eskwelahan nga atong ginhihigugma. Ika nga baryo nga to habung to magkakaurosa. Parahan kabataan paglaom hanasod naton nga mahal. May daman pintor, may daman magkukusog nga kamot, may daman maglilimpyohan mga aragihan. Isang guti ay laan mahibubulik nga panahon. Dako nga bulig ini parahan mas maopay ngan talwas nga eskwelahan. Anis tigituhan bayanihan diri gud nawawara. Kakaurosan tagsa nga pamilya. Tunggodhan edukasyon andam kita magalagad. Parahan kabataan nga may mga ambisyon nga matuman. Hala na magbrigada kita, magkaurusangan magburubligay. Parahan eskwela nga malimpyongan maanyag. Parahan kabataan nga punuhin paglaom. Hala na magbrigada kita. Enliklik siksok kamot hakamot. Puso ha puso pagserbisyo ngan gugmaan aton dara. Parahan mas mapawanga kabuwasan. Nagkakanta ang mga tamsi samtang adlaw nasirang. Nagtitikang ang trabaho nga punuhin kalipay. Ang mga kag-anak maestros ngan voluntaryo nagkakurosa parahan mo sa nga tingguhan. Ang kada brush nga nagpipintahan dingding. Ang kada silhig nga naglilimpyohan palibot. Nagpapakitahan